Were tiki paran ya kanisa temurua Ondulele natii ward Mosiro Tolosaen County Enkare Narok erubata olarikok lele osho le Kenya. Erikoo Rais William Samoei Ruto neipangutua irgavanani lele osho le Maeri kiroo orgavana lorkejuado laa ninye spokesperson lenkaji emaa yioloti anaa Joseph Jama Ole Lenkum otenebo orgavanai le Narok Patrick Ketroet Ole Ntutu egira aitisipaki orais nchere ore tenkaraki eretoto nashomo ishorita olosho le maa tialo mbaa naipirta orkuak le maa netang'oroitie ninye ejo kelo ninye arikoo ele osho tialo ilarin 10 otii dukuya enaa enaishiakino. Lema selang kitiene wueji taata nikishipaki ata president neeta apa ntokitin nikitejo naanyamal tenkaji ang neretokito yiok president mikiata larabal likiatakino o president William Ruto. Kiata larabal likiatakino amen nitobirakini yiok mao kanyo kiare yiok ntoki arare president amen nibung'akini yiok mashoi ang orkuak lang lormaasai orkerreri lang ontokitin ang kanyo kintoki arare yiok president. Kitejo apa ore enaa enkaji emaa kiriamari kirot oltoilo obo peetum enkaji ang engolon nikitum oltoilo nikipuo siyiok aomonisho enaa irkulie Kenyai kake mikiiruk enaorr yiok mikiiruk eoro. Ore amu eponu irkulie tenkarna ormalaika neponu irkulie tenkarna e Kristo neponu irkulie tenkarna sapuk mikiata yiok nkonyek peemikidolisho kidolisho. Ore looponu pookin tesipata enaa enatejo Bishop Mangura naa ilo kerreri kitii nikitaa dapa le kanisa mikitaa ayieu ake ntae Pasaka sidai asho orgavanai Ole Ntutu tesiai sidai metamayiana ntae Enkai. Ashe oleng. Entooshoki Ole Lenku nkaik. Your Excellency, vile ndugu yangu Ole Lenku amesema ya kwamba hatutarudi nyuma. Mambo yako tuliweka ya kwamba utakuwa president mwaka 10. Kesipa doi na anakagira leikoon. Metaa kesipa. Ole Lenku shi spokesperson lang natii katikati tinewei netii lelit. Sasa kama sisi tumewaambia ya kwamba huyu ndio president wetu mwaka ngapi? Mheshimiwa Rais Moi amekaa mwaka ngapi? Jingapi? Kibaki. Na Uhuru. Sasa nani amekwambia huyu atakatesa? Si atafika hiyo 10? Nikatanyarakino de pookin. Tudumusi yangai neno zane inejetu. Very good. So Your Excellency, kama kuna watu wengine wako na kelele pahali, kama wako hiyo homa haijatushika sisi pande hii ya Masaini. Na hata malaria haijatushika pande hii kwa sababu tuko na dawa fulani tunatoanga kwa msuni, tukipiga hiyo inaisha. Emigia badio kiloriti? Kibungi yoko korobia dalkule kaitongana? Kibungi yoko ligana? Your Excellency, nafikiri eitukuj naa lelo arikok olosho le maa peemelo ake netumi irkobi tiatua enkoitoi enye tialo eng'oroto rais tengelare olari loo 2027. Bishop Mangura ndio imu team mumetuonyesha njia ya umoja. Mheshimiwa Mangura Bishop, mimi nataka kukupatia jukumu. Kwa sababu umeanzisha, tafadhali tutimize. Na mbele ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, there is a chronic land problem here. Na wamekubaliana tutatatua. Lee celebration. Wacha basi leo izaliwe amani ya watu wa. Asiraki KJ Live, te County Enkare Narok, Eka Jangarnai James Koipatek.